Kam cibenta ikan mo buram ya ka wall physiotherapy de ka wahab ha ka pratrik uni ubnai niliang ka chnat puræ Bachelor of Physiotherapy yang ka North East Adventist University Klik Terchi West Giant Hill District 1 dalek buram ga ha ka kendi terik dewa penman ka yakop chna poster ipen yo nang muna ka mon ule ha citom kujut tempong wada cimbenta lang ki kena wa puræ ha waro ke semester ka ni ka chnan nei te wanda lai ki chnong jaran ka wahab ha po ka amlarem civil subdivision wa AC kai wa isumar makna cha ki pajba wa chnong kapang yang ka wall physiotherapy de how news nem ongo low back pain and physiotherapy management and treatment kawakalam hajrong ibenta wa kongsan yang ka physiotherapy ne bha ka ni daman go ka jat chitom wa mat bha ki bru hakaleng ka perthai iwi yi uto na ki doksa ki chin ki thau ye bi ki chin wa ki wi ikin muburam ya kani ka sngi da sedang dang step na do prachitany ha North East Adventist University Klik Terchi hei walang ba ka yakop chna poster ki khana da penyo ki ye sngau tho yong ki hei to ki dawa wanra ye kjut tempong we kamon usumar kam jule ki benta wa khro yong ka physiotherapy hagani ki yakop da job ka pratibha dhanwar ka ridai maya suchiang ka shimti lang ren tathyang wa Ebenezer S Liam nei te ka Dr. Junita Kendai Head of the Department Physiotherapy hawe ye kalam da pen sngau tho ko hajrong ka wall physiotherapy de we da batai ko le he to wa ichitom kujut tempong wa da mat lang hakaleng ka prathai da khana ga le ye ki da wa yo ye ni ichitom we kamon ka physiotherapy yarap ko wa ya da na sumar dem le ipen yo nong muna hajrong kamon ule yo le ne chitom kujut tempong kam ju le ichat wa man ki kinja exercise yo yarap wo penjam ye kujut tempong wa da chimbenta da ki khana puræ he yak mat ka Dr. Clarity Marwen PT Assistant Professor North East Adventist University hadin wakut kalek buram ha North East Adventist University da lai won ki chnong jaran ka wahab ha ka amlarem civil subdivision West Giant Hill District open man ye ka free physiotherapy health camp nei benta ki wa chong hagani ke health camp da em hado kam wasan phau prangut ki wa yo ye penche kam jo isumar lengba kani ke health camp ne liang ka North East Adventist University da yuluti ka wadaw ye cho upten ilai e chakri ha ye to wa ka physiotherapy chagi chnong wa em chakapon